Vasil, Natašo pevko z najdaljšim stažem trenutno v skupini. Je najstarejša. Musical director. Saša Bradič, dizajner knjige, ki ste jo dobili, in seveda naš sicer vokalni tokalec, se reče pravilno slovensko. Potem Jan Trost, predsednik zasedbe, jaz sem Boštjan Musenik, jaz sem urednik te knjige, sicer pa tudi drugi tenorni menedžer. Letošnje leto je izjemno pomembno leto za Perpetuum Jazzile. Z 2013 zaokrožujemo 30. obletnico od uradne ustanovitve zasedbe, kot ste verjetno že pred kakšnim dobrim mesecem slišali in mogoče tudi v dvorani, smo v bistvu to 30. obletnico zaokrožili v glasbenem smislu z našim dosedaj največjim koncertom v areni Stožice, imenovanim The Show. Vendar pa smo ob tako pomembnem letu tudi nekako se morali ozreti v našo preteklost in nekako smo si zamislili, da bi to zaobjeli v knjigi, ki se imenuje Perpetuum Jazzile 30. Gre za knjigo, ki nekako na precej slikovit način zaokrožuje v bistvu našo preteklost, naše nekako bolj sedanje čase in tudi pogled v prihodnost. Knjiga vsebuje ekskluzivni intervju z ustanovnim glasbenim vodjo zasedbe Markom Tiranom in trenutnim glasbenim vodjo Pierom Carlsonom. Knjiga vsebuje fantastične fotografije iz koncerta The Show v Stožicah. Avtorica je Irena Herak, naša sicer uradna fotografinja. Knjiga ima 100 strani, format je 18x18 cm trde platice. Celotna vsebina je tako v slovenščini kot v angleščini, tako da je primerna in za našo in za mednarodno javnost. What do you think about this book and how do you like actually your and Marco's input into this book through the interview that you have done with Janez? Yeah, first of all, I really enjoyed the session we had when Marco Tiran and I did that interview. Tomas Kuzminskij couldn't, he was busy that week or something, so we couldn't have, unfortunately he couldn't be with us. But it was the first time that I met Marco Tiran, and we had spoken before on the phone, of course, but we connected very quickly, I think, and it was interesting because it was the journalist and Marco and me, and sometimes I would ask a question, or sometimes Marco Tiran would ask a question. I think it was a very interesting talk. And we were not always very politically correct. And I also, I mean, in some cases we would even be, not critically perhaps, but I mean, discussing what does Perpetuum Jazzile do, etc. And I also like that in the edited format, this you get this feeling when you read it, that this less politically correct style is reflected in the book, and I think that's very, very cool. There is no final solution or final version of what an artist is, or it's a constant development, and there are always choices to make, and it's not always totally clear which choice to make, and I think this. I actually think that it came out of the connection that happened between me and Marco Tiran in that very session.
For me, being in part of the group for 18 years and being the editor of the group, I actually was not present at this interview on purpose, so I could not influence your discussion. Yeah. And what really struck me as a surprise is how much you talked about values and sort of, you know, the spiritual aspect of everything that we do. Yeah, I was interested in hearing from Marco Tiran himself what was his vision when he started the group. Some of that actually didn't, I didn't see that in the book, but one thing I do remember that he said that I think was fantastic was that he was a little bit sad that he had the group 30 years ago sing very difficult arrangements, Gene Perling songs and other songs that are difficult for singers to sing. He was a little bit sad that they didn't manage to sing these arrangements perfectly, and they may not always have been performed. But my feeling, who see the result 30 years later, is that for me it's totally obvious that Marco Tiran planted something 30 years ago. They may not have been able to do that then, but it's some kind of, you know, he exposed these young singers to music they hadn't heard before. And then of course Leotard came after, and maybe he didn't think about that, but I would say that he also continued in the spirit that Marco Tiran laid down, and so do I, sort of. And that was a cool thing to discover. Also to discover, I have been working with vocal music all my adult life, and so has he, and it was interesting to discover similarities. Besedo bi predal Sašotu Vrabiču, ki je hvaležno pristopil k projektu skozi oblikovanje knjige. Sašo, izdelek je tudi res lep. Ne? Morda Sašota še ne poznate v siceršnji svoji profesiji, on je akademski slikar in multimedijast in zelo respektiran tudi v tej likovni sferi, ne samo v našem sodelovanju in seveda v tvoji genialni vlogi beatboxerja. Sašo, kakšni so bili tvoji občutki, ko si danes prejel v roke tudi v fizični obliki ta izdelek, ki si ga kar dolgo oblikoval? Ja, mislim, hvala za lepe besede. V sodelovanju s tabo kot urednikom sva na nek način prišla do enih, dala sva si omejitev, 100 strani, dala sva si pač kar močno omejitev, ker sva tudi ugotovila, da imajo ene strani, recimo tam, kjer je zelo veliko fotografij, zgodbo za 200 dodatnih strani, ali pa še več. Meni se zdi izdelek, koliko sva si ga zamislila, in sem zadovoljen z njim. Se si že prej omenil Ireno Herak, ki dejansko knjigo zaključuje, njene fotografije dejansko lepo zaokrožijo ta velik korak, ki smo ga naredili s Stožicami. In ne vem, kaj ne rečem. Hvala tudi Vojkotu, bivšemu predsedniku Perpetuum Jazzile, ki je v bistvu sodeloval s starimi pevci z nami, pošiljal starejše materiale, fotografije, za katere seveda tisti, ki smo pač 12 let, sploh nismo še vedeli, ker nismo bili zravno. Tako da Vojko, hvala tudi tebi. Tako, nakratko. Naj dodam tukaj eno zanimivost iz ozadja. Mi smo si želeli to knjigo v bistvu izdati ob našem koncertu v Stožicah, v začetku novembra. In potem, ko so s Sašotom začela v bistvu delati ta koncept, Sašo pravi, ja, če bomo izdali to pred koncertom v Stožicah, potem noter ne bo Stožic. V bistvu nekako tista pika na i teh 30 let. In potem smo se seveda odločili, da seveda
bistveno bolj smiselno, da počakamo na ta koncert in seveda tudi kot zadnji segment knjige v bistvu ga vključimo noter. Ne. Zanimivo je bilo tudi to, da sva, tako da hvala tebi za sugestijo to, Sašo. Zanimivo je bilo tudi to, da sva nekako skozi material, ki ni sestavljen kot neka sistematična monografija, bom rekel, ki je posledica 30 let zbiranja podatkov na sistematičen način, ne, da sva jo uspela koncipirati nekako kot nekako 3 glavne segmente, ne, se pravi, z simboli, kot jih boste videli noter v knjigi, mogoče lahko, Sašo, ti zraven razkažeš. Imamo noter znak rewind, se pravi tista smrečica v levo, ki označuje pogled nazaj. Potem imamo segment play, tale enojen znakec kot nekako trenutno, a ne, in potem forward, ja, tako, ki pa označuje bolj pogled vnaprej in pač dokam smo prišli in kaj je v bistvu temelj za nadaljnji razvoj. Tako da v tem trenutku bi mogoče predal besedo Nataši. Kakšni so tvoji občutki kot tej naši zgodbi? Hvala ti, ker si tudi ti mene pripeljala v Perpetuum Jazzile. Si res. Sem ga mogla kar nekaj časa prepričevati, skoraj pol leta. Bila je težka odločitev, zaradi tega, ker sem vedel, ko sem za nekaj odločen, bom to delal resno. Tako da se opravičujem za čakanje. Najprej bi se opravičila za moj malo polomljen glas, to je posledica intenzivno pevsko govorečih intenzivnih vaj ta vikend. In zato... Jaz sem prehlajen. Pa sicer pojem tenor, moški glas, tako da sem že tako malo preniska. Jaz bom tako začela. Razdelila bi teh svojih 18 let sodelovanja v 4 faze. Prva faza je bila Marko Tiran faza. Zame je bilo to nekaj... Videla sem v časopisu oglas, da skupina Gaudeamus sprejema nove člane. Če te zanima veselje do petja in do življenja, se nam pridruži. Glede na mojo osebnost je bilo to super. No, in v bistvu skupina je že bila formirana, ker je Marko Tiran predtem že, ne vem za točno od kjerega leta imel to skupino, tako da, ampak smo... Da so se neformalni začetki bliže konc 70-ih, uradna ustanovitev je bila 83. Se pravi, še nekaj čas, so že imeli v bistvu neke temelje postavljene, tako da nismo sejali seme sicer, ampak so bili pa moji začetki. Potem se je v letih te prve faze zgodil Tomaž Kozlevčar, temu je spravim druga faza in seveda rapidni vzpon z objavo Afrike videospota na YouTubeu. Potem se je začela, spet po dolgih letih se je začela tretja faza z Pedrom Karlsonom. Tudi ta glas je tudi posledica tega, zato ker imamo intenzivne vaje, to je nekajkrat na leto, je Pedro vedno z nami in to pomeni, da res delamo od jutra do večera in ta glas je posledica tega. Tako, potem so se zgodile Stožice, hvala Bogu je Pedro še vedno tukaj in bo. In zdaj nekako grem sama v neko četrto fazo. Vmes se mi je zgodila še družinska faza, temu lahko rekla, ki me na nek način po eni strani omejuje, se pravi omejuje moj čas, ki ga vlagam v Perpetuum Jazzile, po drugi strani me pa tudi ta faza spodbuja, da še vedno ustvarjam po 18 letih s tem in da še vedno svojo v bistvu glasbeno ljubezen lahko na tak način izražam. Hvala, Nataša. Kot predsednik zasedbe, kakšni so tvoji občutki v bistvu na takem velikem prazniku? Ja, tako kot prav, dejansko gre za en praznik. Najprej čisti sebe, zdaj trenutno sem izjemno ponosen in počaščen, da sem lahko v tej vlogi po 30-letni zgodbi, ki se
nekako manifestira v tej izdaji. Obenem sem izjemno ponosen in vesel za vse prijatelje, za vse znance, za vse ljudi, ki so ustvarjali to zgodbo, ki dosega višek po eni strani v tej knjigi. In ena stvar se mi tudi zdi izjemno pomembna. Perpetuum Jazzile se je nekako svoj performance navadno izražal skozi odrske nastope, torej skozi koncerte in skozi diskografijo kot tako, torej CD-je, DVD-je. To knjiga pa pomeni eno novo dimenzijo našega izražanja, ki in bom rekel, po eni strani postaja večna. In tukaj se mi zdi meni osebno ena največji pomen izdaje same knjige, ki je izjemen dosežek, mislim, da skupinskega dela in še posebej dela vaj dveh, ki sta jo dejansko spravila na svet. Hvala vam v mojem imenu in mislim, da v imenu pevcev trenutnih in bivših, ki so delali to zgodbo in so na ta način postali v bistvu del zgodovine. Dodala bi še, da pozabila sem jo omeniti prej to knjigo, ki je v bistvu zame tudi zelo pomembna, zaradi tega, ker so v njej objavljene fotografije 18 let nazaj, ker smo bili še malo mlajši, pa drugačni, in zaradi tega imamo v bistvu to neko vrednostno in tako, kot je rekel Jan, ne samo plošč, CD-jk, posnetkov na YouTubu, da imaš v roki še en tak izvrsten izdelek, ki rada bi tukaj še omenila oziroma pohvalila, ne vem, Sašo ali tebe, ker se mi zdi odličen, nenavaden in odličen format za knjigo, velikost. Tako, ne da spominja na CD ploščo, ampak ne vem, tako, čisto drugačna bi bila knjiga, če bi bila, ne vem, navaden tam format knjige, no, tako da, čigava je to ideja. Ja, to so malo naključje, ampak vseeno, ja, Kvadrat je en tak lep format, ne. Ja, skoraj, ja, tak timeless, ja, kot se rekel Jan. Jan je tudi sodeloval z nama pri oblikovanju naslovnice, tako da si v bistvu tudi Jan ti zelo dodal tukaj en tak prvi vtis v bistvu. Jaz bi se mogoče še navezal na Janove besede v zvezi z tem, da bo to tudi pač del zgodovinskih zapisov. Moram tukaj poudariti, da smo izjemno ponosni, da bo to res nek produkt, ki bo zdaj prišel dejansko tudi v arhive Nacionalne univerzitetne knjižnice in bo v bistvu tudi namen pač v smislu dostopnosti prihodnjim rodovom, bom tako rekel. In ob tem bi se tudi ob tej 30. obletnici dejansko zahvalil celi slovenski javnosti, ki nas podpira na tak način, kot nas podpira dejansko, kakor zveni floskula, dejansko mi ne bi brez tako množične podpore slovenskih ljubiteljev glasbe, ki jo delamo, mogli sploh delovati. Tako da to je tudi ena taka zelo velika hvaležnost naše strani in pomembna dimenzija, ki mislim, da je primerno, da se jo podari. Konkretno vprašanje? Zdenko Mato zdelo. Mene zanima, kaj naprej? Za nazaj vse vemo, kaj se je zgodilo, za naprej imate pa velike načrte. Za naprej imamo kar nekaj velikih načrtov. Ob 30. obletnici smo se, ob tem, ko smo se ozrli nazaj, smo seveda pogledali tudi naprej. Trenutno skupina... Yeah, sorry. Yeah, go. First boring business fact. Yeah, go for it. Ozrli smo se tudi vase in v način, na katerega delujemo. Tako da nekako smo v fazi interne reorganizacije. Četrta faza, optimizacija poslovnih procesov.
če se obrnem na svoj študij iz ekonomske fakultete. To je en aspekt, drugače pa širjenje tega, kar delamo na tuje trge. Nemčija kot glavni fokus in se pač v prihodnem letu že veselimo novih ovacij nemškega občinstva tam in širjenja imena Perpetuum Jazzile in podobe, glasbene podobe Slovenije. Peter, going forward, Zdenko's question was, What's next? what's next? I did the boring facts. Yeah, good. And I'm sure it was not boring. It's a very good question. I have to improvise the answer, but we just had, I think Natasha said that we just had a weekend. Singing and a lot of talking. Yeah, because it's been a pretty tough year. The group has been working incredibly hard, and it's in a way it's amateur singers, but they have professional responsibilities and how to deal with that situation, how to deal with the situation that people want many different things musically, and the last I would say since September we have been in very intense, not only preparing for the Storchete concert and doing the Storchete concerts and doing this book. It's also been a huge learning process in internal communication and how to actually how to find out what shall we do next. And one of the interesting, I think, learning aspects have been to look at the Africa YouTube video that created a lot of success for the group. But when we look at how did that happen, it was not conscious strategy or anything. It was actually a spontaneous idea from Boštjan that why don't we sing Africa? And then Kozliečar wrote an arrangement and Sašo Vrabić suggested an intro, and it sort of just happened. And my personal belief is that this is how it is. And Jan just published. Yeah. A year later or something. Yeah. On YouTube, we'll see what happened. Yeah, and we had a very interesting session on the Sunday, yesterday. It's only oh my god. And it was about vocal improvisation. If you say to singers, now we shall improvise, then they typically get scared. So Jan suggested that we call this activity Let's Play. And it's a pretty simple thing where you start with simple just rhythms, and then after you can add if you want whatever vocal stuff, and you do that in groups. And after that we had an improvised session where we wrote a song. It actually started with Jan also. He did I don't remember, something like that. And then I took out the guitar and laid down some harmonies, and in an hour we figured out that this is an AABA song format. But we actually had the two first verses, and so the next what we're planning is actually to develop this in smaller groups, we already tried this, to have the group divided into smaller teams, because there is so much creativity in the group, and it's not always easy to collect this creativity in the big group format, because it's so many people. But when you divide them into smaller teams, it's and we actually have 6 people in the group who can perform the function of a musical leader. So that project that we just did with small group was, I think, a little bit of a revolution for the group, and also and I think to combine that with repertoire development in a less structured format, we can plan ourselves to death, but in the end it has a lot to do with what we feel like and what comes out in improvisation. I don't have a clue what music this will result in. Nobody knows.
Sasha Vrabic sat on I think on a bus when we were in Germany, and he got the idea, why don't I write a song called Vocal Ecstasy? And he did, and then it was arranged in a team effort by me, Sanovo, and Sasha himself. And it's a great song. I think it's one of the best songs from the concert that we did in Stolsitz. I wrote 2 new songs. They're also pretty good. But maybe the most interesting thing for me is to find out what can come out of these people. Maybe they don't know everything about composition. Maybe you don't know everything about composition. And maybe they actually do know about composition, but maybe I can help them put the bits and pieces together. Is that an answer? Yes. Thank you. Knjiga bo na voljo v vseh knjigarnah Mladinske knjige, vseh drugih knjigarnah, ki bodo za njen nakup zainteresirane. Trenutno se dogovarjamo tudi s Big Bangom, da bo na voljo. Na voljo bo za nakup prek naše spletne strani. Knjiga se bo prodajala v bistvu v 2 oblikah, zlasti v knjigarni Konzorcij, Mladinske knjige, in sicer kot samostoječa knjiga ali pa kot komplet skupaj z našo zadnjo CD kompilacijo. Samostoječa knjiga bo stala v trgovinah 20 evrov, skupaj z CD-jem pa 27. Na voljo je pa od jutrišnjega dne v trgovinah, na naši spletni strani se pa lahko že danes. Knjiga se bo vedno prodajala tudi na naših koncertih. Ravno s tem namenom je celotna vsebina tako v slovenščini kot v angleščini.